Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Hojai District Railway Subcontractor aphan kidnap pondet penapi apran armut tekangdet. Dimahasau District ke parlo Dayamuk Police Station angkang inut Hojai District Railway Subcontractor aphan kidnap pondet penamat apran armudet. Mati jonga chiklo ni phai serkep ningkan serihinira ingkora player ni Dayamuk Police Station angkang inut Hojai District Railway Subcontractor Bijoy Kumar Chauhan aphan tangka ke hang amen pen kedam tang mati jong ni phai pho ningkan serihinira ingkora player ni Nijang Karbi Anglong District an hangsi kidnap ponpen Dimahasau District an ponpen si matijong ni phai truck ningkan serihinira ingkora player ni kepling ahudan ke apran armudet lopusi kapathiatum police athengno lamthe chepaklang Bijoy Kumar Chauhan aphan tangka sika lak phokep demand pen tangka kelong ni ajoksi apran armudet lopusi ningje Kapathiatum abang khomen Samol Phatara Krishna Roy Mantolal Kheresa atum aphan Hojai District Additional SP Lape Magistrate atumpen Dimahasau District Keparlo Dayamuk Police Station along an wangpen Kapathi atum aphan nep ingnang ponlongsi kipip adim aklong along damsi kititang abang apum kipur damchi aphan barpon tang lopusi berta ripdumlo Bijoy Kumar Chauhan lake inut Railway Track Kasilam Subcontractor Pusi Pachini po. Khiruni pen Kam Singh Dera report Karbi Anglong News Channel. কিমান পইচা খুজিছিল হা 50 লাখ 50 লাখ পৰিয়ালে দিয়া নাছিল 50 লাখ দিয়া নাছিল খুলি দিব কৈছিল আৰু কল হোৱা নিদিয়া কাৰণে মাৰি দিছিল ন নিদিয়া কাৰণে মাৰি দিছিল কোন তাৰিখে মাৰিছিল হা কেই তাৰিখে মাৰিছিল কেই তাৰিখে মাৰিছিল 6 তাৰিখে কোন নৰটো কৰে হা আচ্ছা Jangan tu sebenarnya ni cepung berbuara. No rangsen ba nusundo. Ibu rangsen ba. Nusundo logo. Pele rangsen ba. Sana apa 50 sana sana. 50,000 na 50 lakhs. 50 lakhs ba. Sudah family riba kiri. Family rikya ana rikya push. Ni busan. Ni riba sebenarnya. Sasin sanglai ba. Busan noni sebenarnya sanglai kya. The election batinan nam. Oda riba la kiri. Riya bane tothe ban sundo. Ini benda terle, namun saya dua hari ini, ini jaga ada anggiri, actually di dua hari bang armai, anglai jang sedang, nam phone asing busang saya. Kedam tang matijong ni phai troxy earning kang sam por phai circap apor malom Diphu Indian Oil Petrol pomalong jangthu scam alam ki klangdet pen puthot ni phai circap ani phirang ketum kahumri dam alam thi Kedam tang matijong ni phai troxy earning kang sam por phai circap apor malom Diphu foodmark athengno Indian Oil Petrol pomalong jangthu kepleng play alam ki keklang pon pen labang so puthak matijong ni phai nar kep arni pen ingkir pon cheklo Lada Indian Oil Petrol Pump alam ki keklang rock alam theki lapuson helo jangthu kacho thaipon vek atumpen ke than pon ateng ke Pharoisi ajangthu thailote half liter ansi pleng longchot a hokpet ke tangka Pharoisi ajangthu thailote liter isike pleng vek nangji seta ke pleng pedet aputha petrol ajangthu kacho thaipon long vek atumpen hur pachudut pen ajok penang an arwaratum thurpak si chesong pon dutlo Lapen airset prung set an ahir nangdolo lapuson apora hut rathur pak labangso a petrol pump inkir check nang jipusi Diphu police station seta FIR seta pidam detlo Lapen DC phanta lamthe palesi matijong ni phai nar kepen Deputy Controller of Legal Metrology pen hukum piponsi submate seal sakthipsi ingkirklaklo Labangso Indian Oil Petrol Pump alongke
lasi lapuson ingkirklak theklong si puthot ni ko ana phisi ing pujima mate boc mamatsi sis dat lomapu kachini dak je aphan pini matitong ni phai serkep arni puthot phirangketum kahumrida Indian Oil Petrol Pamalong Phirangketum kahumrida mahut ke thekdamlok atengke ingkirklaksi silsap theng pamipsi thekdamlong lo lasi phirangketum arjudamsi Legal Authority Mate Deputy Controller of Legal Metrology Jibon Ingtiai Hinben nang kethanduna tengke Technical Expert Atot Wangsi Check up Mate Kelang Ponche Phansi Ingkhongding Theke Lapuson Mission Si Kahenoma Matangte Kopima Langpon Pemia PC Sis Jima Ing Pujima Mo Aporsi Ethan Pon Popusi Nang Thandun Sita Laso Esek Technical Expert Nangli Letike Lapuson Si Ingkirpon Klaksi Dopon Bompo Puta Thanpo News Text Report Karbianglong News Channel Richaloke ক'ব নোৱাৰো যেতিয়ালৈকে ৰিপৰ্টটো নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে ইলিগেল বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব কোম্পানী মানুহ আহিব চেক কৰিব তেতিয়া আমি গম পাই যাম কেলে পিছত হ'ব তাৰপিছত গম পাম ইলিগেল হৈছে হোৱা নাই কথা কোনো ক্লিয়াৰ কৰা নাই এইটো কোনো ক'ব এইটো ডেলিভাৰী শ্বৰ্ট হৈছে এইটো মেচিনৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আমি গম নাপাওঁ ইনডিফিনিট নহয় কাৰেকশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত গম পোৱা যোৱাৰ পিছত হৈ যাব আৰু এইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ Lakha Inkorapon Nilip Constituency Chokela Higher Secondary School along annual sport meet ke pangchengpo Lakha Inkorapon Nilip Constituency ke parlo Chokela Higher Secondary School along Niphai Sir ke parnipen annual sport meet ke chengpo Aningkan wangason thak-thaksi pining ningkan surihinira Inkorapli aningkan lethota lokacharli ausomar atumaphan lokacharli ke thekason thot ke pathu ahinta ansose kangthur ponche aphan annual sport meet padupon Pini labangso annual sport meet ke pangchengpon amayalong aluhisarpo amanpen Nilip Education Development Block Board Chairman George Rongpi chetongdu Chokela Higher Secondary School alongsi Kichengsi KCS Tiripi Amaipu Chandra Singkro Ketok Oni Kachinghon Sokar Bipu Laso a school along hello Kichengsi Chuning pen lun kilun paduponlo Laso amayalong kadokave asai an kapachunpon man penkedo Chokela Higher Secondary School a principal Dr. Ranjit Ronghang aduntu kachetongdun JE Kohora Division Relison B Nilip KCS Zonal Committee Amai Phubarim Suresh Tiso Chokela Higher Secondary School SMC Amaipu Baburam Rongpi Dunmaipu Edverson Ronghang Lapen ke ongdung atum chetongdu La sopenapi kapre kapatu asai ang dengdoan pachunpon pamilo Chokela Higher Secondary School a principal Dr. Ranjit Ronghang Alanglipen Kipuke Prabjin Pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachuning ripon ke nilitum aphan lothan bang aphai pabatbon sirakti misenji Lapen ason kawilang ason anta nangki pipon thuchi aphan chuning ri padupo News Text Report Karbi Anglong News Channel
Pini abirta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me